Sarah beli jajan. Doal beli apa dah? Jajan juga. Pakai topi Road Trip Indonesia. Road Trip Indonesia lagi nonton kuda lumping di waterboom Kali Permai. Apa dah? Nonton apa Ciko? Nonton apa? Jangan ah.
istirahat dulu. Jam 12 istirahat sampai zuhur. Kalau ada zuhur nanti lanjut lagi. Kalau ada zuhur nanti lanjut lagi. Jaranan atau kuda lumping di Waterboom Galih Permai. Kita pulang dulu, habis zuhur katanya baru mulai lagi. Ayo. Jangan lupa subscribe YouTube Eka Pendi Aspara ya guys.